ai ole si vai ngai fa fsili le to te ye le meta po ne fa ta pe na mo finga pan of ta ole o kai nge ko ta dia ye ni so pati tu lo tu mo mapule mani so o pati na ia ai si ta to tu ile to le fast HRPP malsa kai ye ta mo el te mi nei tu le pa sa ile le mali le ngawi fia me na o mi tafa Laaulialemalietoa le atoa o ai sa o le kanga kai kakauma ave ia ile amango e Palemia ka ko ia sa I mean ka ke ko fia ngau i kanga ka uma we had a taste of their leadership that's all o se fisi ele e foi na kali como que a vol kulanga lu ele pasi mai na ro le fa como que ele ese vai le primary school ela nga ka fa ku se manga ko o le ka ko ki ke ro fo inga ku le pa o ka se manga ele mkanga ele fa nga ngal manga e fo inga ku le la ko ia the last 15 years on ko corrupt now si o ma ke mi le ka ko ka ro inga le tele o me pa le ko wa populo mai ka lo ka ko we have access of information. Ilenga ka social media me fucking ken kolosi ne faini. On fa enka ko wo mo fa ko kilkil. I me sa fa le ko le last 15 years. Ka ko me ya fiame. Ele fa ka fiame wa ngalfa. Ele ya ko se di mo ko sa ka fiame. matang To kini ka ngo la su Palemia ngai mo wa ya sa ko me fa ngai control ma ku le banga la su Palemia. Ale ko ka ngo le fa por la fa wal si afa si o ba si la fa lo la ka wa be se ku le mo we fie me le ya bongo le leila e sa we ka o lo ka o me lo fo la ku ka o me lo fo yo I fo ngi mo fo inga fa Palemia al maro sa mo lo fa lo I fo ngi fa nga maro fa ken kala si a me se ko ka se sa mo o fo ye o mo ko ale nga fa ya la va ko ale fa ya Okay, emo ele Palemia ia Laaulialemalietoa. A tonga ka fa ka ko ele bongo. yes na to no le tutulia Ku ele bongo. Ko ke le lo para me fa fai. Ai le fa ko ele bongo ka already wo fa le anga ia ka ko fa malo. Le nga ka ko pe bongo. A ko pe fa ku fanga mar fa so ingo ko ma ino SAMOA. Ku la le bongo ia Laaulialemalietoa. Wala nga ele yes. Ele iso ka record. Fa Palemia. le na ton ma sila le sunga le to fa pel fa mai bonga SAMOA a ka ko pasia le pono ia ku le epa ma po fia me o ka ko lai fio la ka si ngo fa ka si lima fi ku lima la le wingo fa matalanga se uongi wale ya se ma fa kai wale ya se SAMOA tu lo fa fu o ko sila ku me le nga be se ye America Democratic ka mo Biden matua o galo be ko ya inga no let's be real be realistic al mafu nga be se asu mai ia kengere o hamala o ko ya inga wa manga no ngalo I mean ko ya inga enjoy retirement a sai SAMOA ka ke ko avea la pale ba ngo ku le ku si ato avea kila ipa wale hanya wa ne ka ko ni ka nga ka en fai makai ka porque si le vinga le fatura utala le tu lo no vinga e mani ya sa wanga kuila epa ulo e vale uma e makwa vai uma e nga oia la vai fa awa o pumongia o Palemia ya fieme ele o se mea ngai nga lue inga o le ana fo ile le atua na taata malai ele ya e mamu mafu e sia le ana nga ke le iko ko minga ka na ke le earning ai le inga lue inga she didn't earn the como el baki lo con lima yai al papel pa lo que le e somile il faut ngi Palemia me fo le ka ke fo ma fo ya sa il technology le ngai ka ka ma typewriter fo le omi ngalo fo omi no fa pe ki ngai uli mo le fo lo typewriter no mo le ngasa mo me fo le electric typewriter yang ngata pa ya pe pa ingo kio menene sa ka ko fa pe oso on me la le ko isi me lu ma ra me nga so mo typewriter o word processor o mo word processor ka pa mo computer ole o fie me mo ko le pa o
typewriter o mi foi ya o le la generator nga por generation na o le la time la kaiminga ma soka ke la paita mi typewriter foi ka po ki ngai mo kono o foi no la o ka ka o mele o computer o modernize le foi le fai nga malo ele foi lá ka ko foi o mi typewriter ai mas ko nga philosophy mal ko nga mindset le mo ia kule po firme sa se la po se ne que no mo typewriter mai tapa firme ma kule po o mange mele o le singa ba mal fai nga kule o modernize ia technology wa ka mai me fa nga ele yo e ma mo kule o la ya why old school o le foi le mana o ia e mana au batu uma e toi fa fo ia tu e koe ko haru le ape fo fa ko wele ma wa fa sa la pe ma ya fa mai ke na sina lai we ba ala ko le to mana o to ina to au batu se ko ka fio ma di ma ko fa ko o le ala foi ngar se ko le po vai ka fo le o manual le fingo accounts me fo na sa ora fa ka ninga va fa por ngar ko sikun o ma ang sa lo computerized lo accounts o ki a ko le ya la ko ya le ko ko men pa fa lo me ka ki o va be ko le fingo accounts computer ala ko fa ko fa ka ngai se ka ko ese fo ngele leadership style o le la fa ka wa ba ngale yel me ko a wole fanga move la langi move ko ka ka ma ki lo mila songi ko ma nga ye yo sa wala uli e de nga ka wa nga bo ba le ba wa nga ka mila mar ka ko le woye mar ka mila no mar ki kia malo biwa le ya tawa sisila ele ma fai me ma tuila e pa ele ma fai on accommodating the generation le ngai le e ka ki yang ko fa na ko inga a jara noa e ko ki kia discrimination sanga me fai anga i kupulanga ma e la laure kau kalaki e la laure le lo ni mea e kala ngoa ia o la ko pai kai e kala ngoa ia why e o kala diska ma lo ka mai to look old people never talks about the future because they don't have a future all they do is talk about the past lana na pa wanga o me la ia the past ai si sila o ma ko por que sunga Laaulialemalietoa ai le ostanga ese me ngai ro ma ko le politiki ai le os tanga te matu so o le ma fa ia o ma fa wala lo papa le ba le ai so tanga ai tu pulanga ma tu ma tu pulanga nei ai me so ku pulanga le ko wa okay I come from management administration background e mo kwa fefe lo ku le pam me delegate nga mo e fa o ngare ka le ni ese kongol ka pinge ka ma kongol la fonga mal paki e o mawa so ska ka ke o mo no se me o ska ka insecure e fefe e popole e le manga o e ku akulu le mo le e crowell ska maka e se ki ke mo ila va ele o mo kwa furi la uli la ba e but e ele nganga la uli le menga la ba ka me ya ba ali o kwa kuri su lima le wa ku kuri ele ai ma se ba ngo si ya lo isi fongo a faila ko fongo ko ke la bebe uma la ba le mele o le fune ma sa wa ma le pule malus mana tua ora me to no ale ya to o le mele na le na tatu le to mana na o le taita inga tu le epa wa se ese mai ma anava mata yala le HRPB Human Right Protected Party o kan e puia le ai ya ka kau kan ara me ku rai mai o pu le ai ya ka kau o me la na le dona le liu le tu no fai do e le mo via ka ko i dictatorship e le mo via ai mangua ai ave ku fa ro o le ka ke via e ka o le fu e sa wa malonga pu lo fa dictatorship e me le la o sa ngi fa ya inga ai manga ku e sa fa ya ku ma o le se ka wile malaika alo na o ka ro le nga ola ka alo no malaya el fas faya ku roma nga skai wale makware fe kawi e nga tu po ilo fa de tonu le uta o mani o se ma ku fa wale fenga le ke mai ka wa ya isu kala ka nga ka ko la sum fonko ya
no ke mai ka wale langa le ma so on fonko e mo ko akui la ko fonko le lima mau o kulepa e musu a ku pole ma ka sol pole ai ma ke akui fa ka sin fonko il experience la kulepa ine fe ko vere se experience kulepa ai o maunga o pole male ma me umala ma ke akui ai according to what I can tell il mesa ma ka ro fonko ma ke au fa kas ai ma ke au fa kas il mele o experience la ya ko ma ro se ko ai o le mo ka ma ro se ko wa ole vinga na tati fa tu ai fa pe ya la tatu ni la tu la ngai wa mai ngi sila la ni a tau ai le so na tau ai ngale o ka ai mai ngi ma mangulo ki ma for folanga i TPP. That is unreal. That's not Kuila Epa stuff. Kuila Epa is never like that. Laaulialemalietoa o fai ngiri kai mingi SAMOA. Desperateness. Ua makua pe ar ka alupoka hoi le all in. Ua makua I kau ai umai kukungu meia. Just to get back in the power. Aka komai I lo kai minga ngakula me fiame. O ke fai aku angale ku limanga kai ka ingot baki fiame. Ini kai ka fiame kongol baki. Karsawa angale ku limanga kai ka ingot baki me. Ini kai ka fiame kongol baki. Lo ngar. Haru fia lo mal fia kai ka. Ka ku mai ka foi ala uri mai la wala pa. Ele fia kai ka. Le longo olai. Ora ki kilo le leader style. Male wingor ka. E mo alo pole. E me ole it is it is a nature of man. If I'm not getting in dominion over everything. But once if I'm not getting one exercise the unrighteous dominion.